Yes, ndongeye ndagusuhuje kandi ndongeye ndakuramukije aho uherereye hose. Ndakubwira ngo amahoro n'imigisha Imana itanga bibane nawe. Wowe udahwema kudukurikirana buri munsi n'ubundi wakoze subscribe kuri iyi YouTube channel yitwa United District TV, uracyari inshuti y'akadasohoka mu by'ukuri. Imana iguhe umugisha. Nyuma rero nawe ukiri mushyashya n'ubwa mbere udukurikiranye cyangwa se usanzwe udukurikirana ariko wicecekeye, ndakwinginze kanda subscribe kuko iyi ni YouTube channel ikugezaho gahunda nziza cyane ishobora kuba yagufasha kuba nawe wakorera amafaranga binyuze muri betting. Benshi twarabafashije, benshi baranezerewe. So niba nawe ushaka gutera inkunga channel yacu, nta kindi tugusabye, nyabuneka duhe subscribe, dukorere comment kuri no nkuru, urangiza udukandire like. Mu by'ukuri urabuduteye inkunga mu buryo bukomeye. Hanyuma rero uyu munsi ni tariki 25, ni ku munsi wo kwa gatandatu cyangwa se ku munsi wo kwisabato kuba byemera uko. Umunsi tugarutse na gahunda ya kura amafaranga muri betting. Nkuko mubizi kwa gatandatu habari match nyinshi ku isi yose. Mu by'ukuri imikino bihari. Mpamvu nawe nkubwira ngo kurikirana ino video, nyaboneka wicikiriza kuko aka gahunda nazanye ka analysis kabisa ko kwanaliza match. Mwarabibonye ko karabafasha cyane, byibuze niyo utanagurije na kwijana ibyo nakubwiye, mba naguhaye amakuru ari mu ma equipe, ese performance zazo zimeze gute, ese bya bintu ushobora gukurikiza nawe ukavuga ati iyi kipe nayanaliza nkurikije ibi ngibi. So ntago ndi butinde rero, mfite match zirenga 15 ngiye kwanaliza. Ewana toranyamo amakipe yawe 3 cyangwa 4 cyangwa 2, kuko wenda ari muri weekend ukozemo na 5 ntacyo bitwaye, ariko ukore ntuyakore yose kabisa, ukore nka 5 3 4 bitewe n'ubushobozi ugiye gushyiraho kabisa. Mbere yuko ntangira rero ndakwibutsa ko ushobora kujoininga ya groupe yacu ya VIP yindi dutangira mu show deal ziba zizewe. Amapari nkayo ngaya bikora cyane kabisa, ukajya uyabona buri munsi. Nuko twandikira maze tukakubwira ibisabwa, ukatwandikira cyakoze utadutesha umutwe, ntabyo kudusuza ngo tubaza amakuru ngo tubayeho n'iki byose ngo se mukoreraye. Twandikire utubwira ati nitwa runaka ndashaka kujya muri groupe, ese bisaba iki, maze ubundi tubigusobanurire. Ikibazo cyakoze icyo ushaka kubaza cyose tukigusobanurire, maze ubundi numara gusobanukirwa ufata umwanzuro, maze ubundi dutangirana rero. Reka mere muri shampiyona y'igihugu cy'Ubwongereza match zose ziri uyu munsi nazanarije. Fata agakayi n'agakaramu wandike cyangwa se ufate record yawe. Mu by'ukuri hera kuri match iri buze guhuza ikipe ya Liverpool aza kuba yakiriye ikipe ya Ipswich Town. Statistics cyangwa se previews ziratubwira iki muri uyu mukino. Liverpool irimo irareba rwose, urimo iragaragara nk'ikipe iri seriye cyane ku gikombe cya shampiyona, kuko biyoboreye urutonde rwa shampiyona n'ikinyuranyo cy'amanota 6 kuba bakurikiye, kandi bagifite n'umukino w'ikirarane mu biganza byabo. Mu gihe ikipe bagiye gukina nayo yo irimo irastrugglinga cyane, ntago bizeye ko bazaguma mu cyiciro cya mbere kuko barimo barasurvivinga muri relegation battle. Kuva mu mwaka w'2001 kugeza muri sezo y'2001 na sezo ya ufite kuva muri season ya 2001-2002 ikipe ya Ipswich Town kabisa ntago yongeye kugaruka muri shampiyona y'ikiciro cya mbere. Iyi ni shampiyona ya mbere barimo bakina muri uno mwaka mu cyiciro cya mbere. So biragaragara ko rero n'uyu mwaka bashobora kwisubirira aho basanzwe bari. Ikintu banje ndamurabyibuka neza yuko warangiye muri favori ya Liverpool kabisa, itsinze kano gakipe ku kibuga cyako bitego 2-0. So prediction yacu muri uno mukino rero nukuza kugura Liverpool gutsinda mu gice cya mbere. Liverpool half time to win. Bwangu igice cya mbere Liverpool ikaba yafunzemo gorazo kabisa, yatsinze. Match yindi dukomerejeho ni match iri bumanuke saa 1:00 kabisa iraza kubihuza Manchester City aza kuba yakiriye The Blues cyangwa se Chelsea. Statistics ziratubwira iki kuri uyu mukino. Manchester City ntabwo barimo bitwara neza rwose, bari kugira resulta zihindagurika cyane. Amara mu marushanwa y'imbere mu gihugu bari bamaze match 3 badatsindwa, zose bazitsinda mu by'ukuri, ariko baragiye bajya gutsindwa na Paris Saint-Germain Parc des Princes ibitego 4-2 muri iki cyumweru hagati. Mu gihe abasore ba Chelsea bo mu maguru bameze fresh kabisa, bari baruhutse. Iki cyumweru nta match nimwe bakinyemo, urumva ko bagiye gukina na Man City sana ifite agafatigue gatoya, naho Chelsea yo rwose bari fresh mu maguru.
ariko kandi nanone amateka atubwira ko mu mikino 5 baheruka gukina ikipe ya Chelsea ntago izi gutsinda Manchester City kuko yabatsinze Man City yabatsinze imikino 3 naho Chelsea yo ntiyabasha gutsinda umukino n'umwe babasha kuba banganya imikino 2 hanyuma ibitego 19 byibuza nibyo byabonetse muri iyo mikino 5 nkubwiye hejuru y'aya ma equipe aheruka gukina mu marushanwa yose mu by'ukuri urumva ko n'impuza ndengo y'ibitego 4 n'ibicumi kuri buri mukino. So City rero gutsinda uyu mukino biraza kuba biyitereka imbere y'ikipe ya Chelsea byibuza nayo ikaba yizeye kuri burare mu makipe ane ya mbere ikagarukamo karara byibuza yizeye yuko yasatiriye ikipe ya Nottingham Forest n'ikipe ya Arsenal ziri ku mwanya wa 2. Prediction yanjye kuri uyu mukino rero nukuza kugura Manchester City to win. Ariko ko mwabyumvishe ko n'ibitego bikunze kuboneka unaguze over ya 2 n'igice ntacyo bitwaye, ariko Manchester City to win niyo prediction yanjye kuri uyu mukino ifite odd ya 2 n'ibice 15. Twazamutse cyane rero ku ikipe ya Wolverhampton Wanderers cyangwa se ibirura Wolves kabisa baraza kuba bakiriye Arsenal de Gunners kuva mu mwaka wa 2021. Arsenal yatsinze imikino yose yaba yarahuyemo n'ikipe ya Wolverhampton Wanderers mu marushanwa yose. Aciyemo numva ni match 7 zikurikiranya kabisa, Arsenal itsinda. Igitangaje ariko muri izo match 7 byibuza 6 muri zo ikipe ya Arsenal byibuza yabashaga kubitsinda ibitego 2 kuzamura muri buri mukino. Hanyuma prediction yanjye rero muri uno mukino nukuza kugura Arsenal to win with total odd of 1.46 cyangwa se odd ni 1.86 kabisa. Twazamutse cyane ni Bournemouth iraza kuba yakiriye Forest kabisa, Nottingham Forest. Aya na ama equipe yombi arimo atungurana kuri forme ariho kabisa, statistics ziratwereka ko aya ma equipe ahagaze neza cyane ariko ikipe ya Nottingham Forest kabisa yifitiye amanota 48 yanganya n'ikipe ya 2 mu by'ukuri. Wallahi Nottingham bari muri forme z'ubuzima kabisa. Igitangaje cyane kandi nuko Forest kandi mu by'ukuri uyu mwanya yagiye ukorera kuko yagiye itsinda makipe akomeye hafi ya yose kandi kayatsindira hanze, harimo Liverpool bayitsindiye mu rugo kwa Liverpool, mu rugo kwa Nottingham ho babasha kuba bakora yo draw. Urumva ko ni ibintu bidasanzwe. Nubwo ariko ikipe ya Bournemouth bagiye gukina nayo byibuza mu mikino 7 baheruka gukina hanze y'ikibuga cyabo over zagiye ziboneka, ariko bakanabona byibuze ibitego 2 kuzamura muri buri mukino. Urumva icyo kintu ni babi cyane bana batipe. Amakipe yombi rero mu mikino 5 baherukaga gukina babashije kuba bose binjizanya mu mikino byibuza imikino 4 muri 5 baherukaga guhura byose bagiye binjizanya. Urumva ko kantu. Hanyuma umukino uheruka wo ku kibuga cya Nottingham Forest uribuka ko bari babashije kuba banganya igitego 1-1. Umusifuzi witwa Craig Pawson kabisa ntagakunze kugaragaraho ingeso yo gutanga amakarita y'imituku, ariko amakarita y'imihondo aba yayitwaje kandi yaje kuyaha abakinyi yo niyo mpamvu amaze gutanga byibuza babara ko atanga ikarita 3.75 kuri buri mukino z'umuhondo. Awe urabyumva uko bihagaze. Prediction yanjye kuri uyu mukino kuza kugura Nottingham Forest kuza kubona igitego nabonye ari byo bikubiye neza kandi bishoboka cyane. Igitego cya Nottingham Forest gikubiye 1.34. Zamutse cyane twagiye kuri Southampton versus Newcastle kabisa. Newcastle na Southampton bivuze currently Newcastle rwose yari ihagaze neza mbere yuko ivuyangwa ndetse ikavundirwa n'agakipe kitwa Bournemouth kakayisanga mu rugo kakayirasa 4-1, ariko ubundi bari bahagaze neza rwose, bari maze gukora match 8 badatsindwa batananganya. So urumva rero bagiye gukina na kano gakipe ka The Saint kabisa karimo mu by'ukuri mu mikino 23 kamaze gukina muri championnat katsinzemo match imwe gusa na ka 20 mu makipe 20. Biragaragara ko rwose kano ko mwaka utaha kazaba kikinira muri Sky Bet Championship kabisa mu cyiciro cya 2. So prediction yanjye n'ubundi nukuza kugura
Newcastle to win, ariko binaririmbye wakigurira total corners cyangwa se koroneri nyine mu gice cya mbere ko ziri buze kuba zabaye byibuza hejuru y'eshatu nyine urumva nenye kuzamura kabisa, bifite odd ya 1.32 urumva ko naka odd keza ugakombinye n'iki gitego cya Forest ugashyiraho n'iya double chance ya Man City nubwo nakugiye kuyigura win, urumva odd ya kabiri yamaze kugwamo, ubwo mbwire ngo ipari ya mbere kandi sinyiguhaye, nababwiye ngo bari burangize ikiganiro muraza kumva mutuntu tw'ubwenge kabisa. Twirukanga cyane rero twagiye kuri match ya gatandatu muri Premier League na match ya nyuma tugiye gusoreje muri no championnat, ikipe ya Brighton and Hove Albion iraza kuba yakiri ikipe ya Everton kabisa. Imikino ya makipe yombi yakinnye neza kabisa mu cyumweru giheruka muri ku munsi wa 23 kuko byibuze Bournemouth yatsinze Convenka itsinda Manchester United ibitego 3-1, naho EVE kabisa yabashe kubitungura Tottenham Hotspur irasa ibitego 3-2. Brighton yatsinze 3, Everton itsinda 1, banganya 2, Burito banganya 1, nizo rezilita z'imikino 5 baheruka gukina. Uyu mukino rero prediction yanjye ndaza kuguhereza Brighton and Hove Albion gutsinda umukino, bifite odd ya 1.67. Twasohotse mu gihugu cy'Ubwongereza twirukanga cyane, twazamutse mu gihugu cya Espanya turareba yo match ebyiri gusa. Iki match ya mbere ni ikipe ya Atletico Madrid iraza gukina n'ikipe ya FC Villarreal kabisa. Ahangaha mu mikino byibuza iyi ngo ama ekipe aheruka guhura byo byine 6 muri yo ama ekipe yose yabashaga kubona gorazo nyine akabasha kuba gukora icyo bita both team to score muri betting mukunze kubyita kwirizanya mu Kinyarwanda. Ndetse ko kandi nanone ayo ma ekipe yombi byibuze muri yo mikino 6 bagiye bakora over ya 2 n'igice muri buri mukino byibuze. Atletico Madrid rero barimo barareba ko bagaruka neza cyane nyuma y'uko umwaka muri weekend yashize bari batsinzwe na Leganes, nyamara bari bamaze imikino 15 yikurikiranya batsinda gusa batananganya, baje gukora quick response kabisa, bareponda vuba, baza gukina match muri Champions League ya Bayern Leverkusen bafite umutuku babonye ku munota wa 25, ikipe batsinda igitego mu gice cya mbere, baraza barakigombora, bagize amahirwe nayo ibona igitipu ikarita y'umutuku ku munota wa 76, ku munota wa 80 bayitera umusumari, bagaruka batsinda ikipe yari yarigize karakaje ya Leverkusen. Rero urumva ko by'ukuri muri rusange Atletico Madrid bameze neza. Je pense que qualification ya Champions League barayibonye, nubwo wenda batizeye ko bataca muri barrage, ariko kuri Villarreal yero Submarines kabisa babona bakunda kugorana cyane, ariko ndaza kugusaba Atletico Madrid gutsinda umukino. Nyuma rero ndi kwirukanka cyane nagiye kuri match ibuza kubihuza Real Valladolid iraza ko yakiri ikipe ya Real Madrid. Bwana kagakipe ko ku mwanya wa nyuma karaba kakiriye ikipe iri ku mwanya wa mbere, ese koko kayihagarika na Mbappe wayo? Biratangaje cyane kuko Real yatsinze match byibuze 8 heruka gukina na Valladolid, 6 plutôt match 6 baheruka gukina zose zikurikiranya, abagatsindaga banakoze clean sheet bakarangiza batinjizwa igitego. Mana we, attaque ya Real Madrid mu mikino 5 heruka batsinze igitego 19. Prediction yanjye nakoza kugura Real Madrid kuza gutsinda hanabaye over ya 1.5, bifite total odd ya 1.32. Hanyuma rero Italian Serie A, champion y'igihugu cy'Ubutaliyani, agiye cyane ikipe ya Atalanta iraza ko yakira ikipe ya Como irakira Atalanta, yego. Hanyuma icyo wamenya kuri iyi match rero none ko Atalanta irimo irareba ko yaguma muri kuruse igikombe cya championnat, kandi ntago bari kure cyane, mu byukuri birashoboka cyane kuko bararushwa amanota 7 yonyine n'ikipe yicaye ku mwanya wa mbere ariyo Napoli, kandi Napoli muri iri joro ifite match ikomeye cyane yakasa mutwe itari buborohere. So ni byiza ko bagatsinze no match bakajya na Napoli irakina nyuma yabo bakamenya resulta za Napoli wenda, ariko bo ibyabo babashije kuba babirangiza. Gusa ntibigutungure cyane n'ubyumva mu matwi yawe, kuko mu mukino ubanza ikipe ya Como yabashije kuba itsinda Atalanta ibitego 3-2 ku kibuga cya Atalanta. Urumva ko aka kantu karatuma match isa naho ikomera. Ndi kuguha na list azajya ugenda upfa kugura, urumva
mu mutwe wa Atalanta ntago baramara kwizera qualification ya Champions League yo kujya mu kindi cyiciro, kandi ndagira ngo umenyeshe ko bafite match ikomeye cyane yo kujya kwa equipe ya FC Barcelona mu byukuri ku munsi wo kuwa gatatu. Urumva ko baratekereza qualification direct badaciye muri barrage, so urumva ko iyi match n'ubundi bamaze gukina match ikomeye cyane muri Champions League muri iki cyumweru batsinda rwose banakonvenka, ariko ntago mbona yari impamvu yo gutuma badatsinda komo. Gusa singusabye gutuma kugura Atalanta gutsinda, ahubwo nkwisabiye kugura over ya 1.5 ifite odiri 1.24. Dusohoka mu gihugu cy'Ubutaliyani tugiye kureba ikipe ya mbere ya Napoli, iraza kuba yakiriye Javier Dome cyangwa se mu kinimi kiwabo bakavuga ngo viens connaître signora, cyangwa se mu kinimi kiwacu ngo n'umukecuru ushaje bwana ye. Juventus de Turin Napoli yatsinze byibuza imikino 6 yose baheruka gukina mu marushanwa yose. Mu byukuri ngihe aba bashyitsi babo ba Juventus kabisa bo bitsindiye match imwe mu mikino 6 baheruka gukina mu marushanwa yose. Hanyuma mu mikino muri head to head zabo mu mikino 5 heruka kubahuza, Juve yatsinze rimwe, Napoli itsinda 3 maze babasha kuba banganya inshuro imwe. Prediction yanjye iratangaje ariko idaza kugusaba kugura Napoli kutsinda umukino kuko ikubiye 2015. Ni wumva utayizeye wigurire Napoli gutsinda umukino cyangwa se kuba iwunganya muri uyo mukino, kuko nago mbona iyi Juventus imeze gutya kuri Napoli ishaka igikombe cya shampiyona. Napoli rwose Antonio Conte wahinduye Romelu Lukaku wundi wafashe Scott McTominay namugira igitangaza, ifite abandi bakinnyi bakaze cyane, Zambo Anguissa Frank nayo mukinnyi wanjye bundi. Ngo rero urumva ko ndaza kuguhereza ko Napoli nyihereza amahirwe. Hanyuma rero mudirukanga cyane na kano kamace ka Empoli na Bologna, reka tukarebeho gato. Ariko Bologna ntago bishimwe mu byukuri, bamaze kusa naho basejezerwa muri Champions League. Nduva match bafite nta kiribo bamari, urumva bameze nk'inkare yakomeretse. Nahoze ndeba ku mikino yabo aheruka gukina muri shampiyona, bagiye bakora utumatch twiza, harimo na match banganyije na Inter, ubushize bari batsinze Torino 3-1. urumva ko bameze neza. So kujya kwa Empoli rero ndimo ndabona baza kuba bikamata byibuza bagatsinda umukino cyangwa se bakawunganya. Mu byukuri nibyo ngusaba kugura. Tuzamuke cyane, ndimo ndashaka ko dusoreza. Navuze ngo izi shampiyona nashaka kuzikoraho zose ko zikaze kabisa. Rero ndimo ndazamuka ndebe kuri match 3 byibuze, ntago wenda zo ndi bugwanariza na izo yo nayikoze. Ndaza kukubwira prediction kugira ngo bihurane n'iminota napanze kuri no video. Bundesliga rero ikipe ya BVB cyangwa se Yellow and Black, imikara n'imihondo ngo ni Borussia Dortmund ko batabyumva, iraza kuba yakira ikipe ya Werder Bremen kabisa. The Black and Yellow bamaze imikino 3 yikurikiranya muri championa yabo badatsinda umukino n'umwe, ahubwo yose bayitsindwa. Ugakubitaho match batsinzwe muri Champions League mu byukuri bitumvikana na ekipe bagombaga wundi kuba batsinda ya Bologna. So urumva ko ibintu ntabwo biboroheye. Gusa prediction yanjye kuri no mukino no kuza kubugura BVB gutsinda umukino, kuko urumva ikipe imaze guhindura umutoza, nubwo bari muri iyo momentum yo gutsindwa, ariko nige wenda bagerageze Werder Bremen nayo ntize ko barimaho akarimiro. Leipzig Leverkusen ni over ya 2.5. Hanyuma Freiburg na Bayern Munich kabisa, aza kuba ngusaba kugura over ya 1.5, not Bayern gutsinda. Witonda udapfa kugura Bayern gutsinda, wigurire over ya 2 ahubwo n'ibice 2.5 cyangwa se wigurire corner. Ni 0744488632 niyo nimero yuhindura ubuzima. Mu byukuri niyo nimero ushobora kutwandikiraho ukatubaza ati se Kofi tubagurira ni yangahe, kugira ngo mwe mwadushyira muri groupe ya VIP mutangiramo za showdeal dukunze kubona ziba zizewe kurusha izindi. Bitari ibyo n'amahane ndabakunda kuko namwe mwahisemo kudukunda. Mukomeze mugire weekend nziza, aze guhaha muronke mu byukuri abakoreya showdeal mwese mugire amahirwe masa. Abaza muri groupe kandi namwe muze hakiri kare kugira ngo Premier League n'izindi match nateguye zitangire byibuza mwamaze kwishyura, murare mugaruje muri amwishyuye kabisa, muri mu buryohe mufata n'akantu ko kunywa kabisa. Mwandike hakiri kare, dukora akazi kare. Urabona ko video nyibahaye hakiri kare. Imana barinde, ndabakunda cyane. Ciao.